Yesu ati ushaka kunkurikira niyikorere umusaraba wiwe ankurikire. Iyo musaraba yavuga rero ni kugira urukundo rudasanzwe ku buryo ukunda n'abantu babandi uzi ko bakwanka, kugira urukundo rudasanzwe ku buryo wipfuriza ineza ba bantu uzi neza yuko ataneza bakwipfuriza. Uwo musaraba yavuga ni ukwihangana, ukwigumya, ugutinya icyaha, uguca kubiri n'icyaha, ndetse no gutinya Imana, ukubaha izina ry'Imana, ukubahiriza abantu, ugukunda abandi, ukwipfuriza ineza abandi, ukwiyanka mu kwigwanya muri bya bindi kamere ishaka, ukabireka ugakurikira ugushaka kw'Imana. Uyu munsi yakubwira uburyo kugira ngo ukurikire Imana, kugira ngo ukorere Imana, kugira ngo ube uwo Imana ishaka. Hari ibintu usabwa kureka, hari ibintu usaba guca kure. Ubwa mbere na mbere rero reka manze nkwakire, kaze shika urisanga hano ni muri L6 Sinze Empire. Jewe wumva wowe waguteguriye ndetse ukanagushikiriza banyita L6 Sinze alias uworokoye mugorwa w'intambwe Daniel. Reka nibaze ko wamaze gukanda subscribe rero, kuko ino channel ari channel imboneka rimwe icyako ibiganiro byiza cyane bivuga kuko bana neza n'Imana. Je nawe turabikeneye rero, nimba umaze gukanda subscribe reka ndagushimire cyane kuko ugiye kubana natwe buri munsi. Ariko kandi ukande like, tubwiye muri comment ingene wewe umva ikiganiro bivanye n'ibiriko biravugwa, ariko kandi nibereraho bitukana backtage kugira ngo abandi babashe kubona iki kiganiro. Twabwo tuvuga ku kirero, tuko turavuga ku kuntu umuntu agira ibintu asabwa kumanza kureka cyangwa se gusiga kugira ngo abashe gukorera Imana. Yesu ubwiwe yarababwiye abigishwa biwe ngo ushaka kunkurikira namanze yiyanke, maze namara kwiyanka afata utwiwe ankurikire, asiga imiryango yiwe. Kandi nivyo uzora abantu bakorera Imana nta n'umwanya wo kumarana n'umuryango wabo muremure baronka. Uhereye ku bapatiri, abapatiri bava mu miryango yabo bakaja kuba ku masengero, bakahaba bakorera Imana. Sabo gusa kandi n'abapasiteri nabo baba mu mazi wabo, ariko umwanya muremure bawumara bari ku rusengero. Sabo gusa kandi abatumwa barashobora kuva mu karere iwabo bakajiyo kure kugira ngo bakorere Imana, ndetse n'umwana w'Imana kugira ngo aducungure, kugira ngo akore igikorwa yatumwe na se cyo kuducungura. Yemeye kuva mu bwami bwiwe mu ijuru heza cyane hameze neza, araza aza kumara igihe kitari gito hano ku isi kugira ngo aducungure. Abatumwa biwe nabo nyene bataye ubuzi bwabo, bata imiryango yabo kugira ngo baje gukurikira Imana, bakurikirane iby'Imana. Kandi na nyuma yaho Yesu yaramaze gusubira ku isi, nibo basigaye bigisha bazunguruka hirya no hino ku isi, batari kumwe n'imiryango yabo, batari muri business zabo, bisize ibyo byose baja kugirane gukorera Imana. Reka tubivuge mu buzima bwa none rero. Uyu munsi tuvugana ushobora gusanga nawe wipfuza gukorera Imana, ariko hakagira ibintu bigukwega. Iyo wipfuza gukorera Imana hari ibintu bigukwega bigusubiza inyuma. Ibyo nabyo si ibindi n'ibyaha, ubutunzi, ibyifuzo, kamere n'ibindi, n'umururumba. Hari ibintu usabwa kureka rero, hari ibintu usabwa kureka kugira ngo ushobore gukurikira Imana. Yesu ati ushaka kunkurikira asaba kureka ibyiwe akiyanka, maze akankurikira. Aburahamu yabwiye Loti ati reka dutandukane kugira ngo tudakomeza gushwana dupfa ubutunzi. Imana yari yabwiye Aburahamu, yari yamuhamagaye kugira ngo aje kuyikorera, maze Aburahamu atwara n'ababyeyi, atwara na Loti umuvandimwe wiwe, bose barajyana. Ariko kandi ntabwo Imana yari yamuhamagaye ngo atwarane umuryango, ahubwo yari yahamagawe wenyine. Ikosa yakoze rero ryo kujyana n'abandi bantu, umukuku w'abantu benshi, imiryango, byaje gutuma urugendo rwiwe arucererwamwo. Ariko aba bose kubera ko batwaye bidakenewe, nta n'umwe yakomejanije nawe urugendo. Ababyeyi biwe bapfiriye mu nzira, Loti nawo biba ngombwa ko batandukana kugira ngo Aburahamu abashe gukora umurimo yari yahamagariwe.
ntabwo yari urwanko, ahubwo nuko umurimo Aburahamu yari yahamagariwe atari yahamagawe ngo bawukorane na Loti, ahubwo yari yahamagawe kugira ngo awukore wenyine nk'uko Imana yari yamuhisemo. Nawe mu mwanya tuvugana ushobora gusanga ari ikintu Imana yifuza kugutuma, ariko ugasanga wananiwe guheba akaboregwe, wananiwe guheba ubusambanyi, wananiwe guheba izindi ngeso, ubusuma, wananiwe guheba inzigo, wananiwe guheba ubwicanyi, wananiwe guheba ugukunda iby'isi, umururumba, ugushaka ibyiza bishashagirana, ukwiryohera n'ibindi. Ntabwo bikunda ko warara muri buwate hama mu gatondo ngo uje mu rusengero uvugishwe, ntabwo bishoboka. Umupasiteri umwe niwe yavuze akantu kanezeye cyane, agakuru gasa nkaho gatwengeje, ngo yari inyuma yaho bari bavuye kuririmba indirimbo, bategura basenga, maze ngo nyene ari hanze asohotse byose amateraniro aheze, uwo ararongoye korari yari kuririmba asigaye ariko aregereza utwuma, ariko yegeranya turiya tuntu tuba tuhari mu rusengero, bya byuma abantu baririmbirako ingoma n'ibindi, maze ari umwe yumva ngo ari kuririmba ngo twanyoye twasinze. Urumva yuko rero bigoye cyane, mbega uwo muntu yari yamye asenga n'umutima uri hamwe, cyangwa se nubwo yamye aririmba iby'Imana hari indirimbo zaze kumuva ku mutwe zijyanye n'ibindi bintu yamyemo mu yindi minsi iheze, cyangwa se yamba yumviriza. Tugeze mu isi ya none aho rezo sosiyo cyangwa se ibyo turorera ku matelefone usanga byinshi muri byo ari ibiduhubisha, ari ibidukwegera ku by'isi cyane. Iby'isi rero ntabwo wakorera Imana n'ifaranga n'ibyo buriya uko byamera kose, ntabwo wakorera Shetani wongere ukorere Imana. Abantu benshi rero ntaho hantu duhagaze turakazuyazi, ntabwo tufata inzira imwe n'imwe ngo dukorere Imana, kandi nta nubwo dufata inzira imwe n'imwe ngo dukorere Shetani, ahubwo tuguma hagati na hagati. Akazuyazi rero ni kabi, ukwiye gufata ingingo ukavuga ati ubuzima bwanje ndabuhaye Imana, ubuzima bwanje ndabusize muri Yesu, kuko muri Yesu ariho hari inyungu zidashira. Shetani nagira ibyo aguhaye azobikwishyuza, ariko Imana ibyo izoguha byose nabyo izokwishyuza. Icyo usabwa ni ukwizera ndetse ukayisenga kuruta byose. Kuyibangikanya nicyo kintu kibi yanka, ndetse no guhemuka, ukuba umunyabyaha muri make. Urasabwa rero kureka ibyo byose ubona bigukururira kugusubiza inyuma, bigutwara kuri Shetani. Ibyo byose ubona nkaho umenga birakunezera, ibyo by'isi, ayo mafaranga, abo bagore n'ibindi, ugomba kubyihoza rero ukumviriza ijwi riguhamagarira gukorera Imana, ugakurikira Imana, kuko Imana yonyine ariyo igufise ku umugambi, kandi umugambi muremure. Urahiriwe rero wowe ugiye gufata ingingo yo guhinduka. Biragusaba gufata ingingo kugira ngo ubashe guhinduka. Ntabwo byokunda mu gihe udafashe ingingo. Ntabwo uzovuga ngo ndakorera Imana hanyuma wame uri muri buwate, wame mu birori, wame mu nkumi, wame mu maraya, wame mu bindi bintu by'isi, hama uvuye ngo uriko urakorera Imana. Ntibikunda rero, biragusaba gufata ingingo yo guhinduka. Ugufata ingingo ni ikintu gikomeye. Iyo ubashije gufata ingingo ukayubahiriza, ukavuga ati jewe guhera uyu munsi ntabwo nzongera kwiba, ngiye gukorera Imana. Guhera uyu munsi ntabwo nzongera gutukana, ngiye gukorera Imana. Guhera uyu munsi ntabwo nzongera kujya mu maraya, ngiye gukorera Imana. Guhera uyu munsi ntabwo nzongera gukora icyaha icyo ari cyo cyose, ngiye gukorera Imana. Guhera uyu munsi ngiye gukuramo inzigo yanjye yose, ngiye gukorera Imana. Muri icyo gihe uzoba uteye intambwe nziza, kandi intambwe ikuganisha ku buzima butazashira. Ndagushimira ufashe umwanya wo kumva ikiganiro, kandi nizeye kukigiriye akamaro. Reka ndaguseko kandi subscribe kugira ngo twame tubana buri munsi hano ni muri L6 Sinde Empire. Niba kanze subscribe ndagushimiye cyane. Cyo rero uba wagutegura kugira gushikiriza banta L6 Sinde alias uwarokoye mu bwogo intambwe Daniel. Ndibaza yuko rero ibiganiro ari byanje, ndetse nawe tuganira. Nawe nimba ufise icyo wovuga ku byo wumvise hano, utubwire muri commentaire kugira ngo tukanurane. Nimba ari cyo wifuza ko twozavuga ko hanyuma nabwo ukivuge muri commentaire. Nimba ari cyo wifuza kuduhanura natwe utubwire ubutumwa bwiza, utwandikire muri commentaire. Turabibona kandi biradushimisha.
ndabakunda cyane rero, reka duhure mu bindi biganiro biza gukurikira. Ciao ciao, naho ubutaha.